Zaste ljudi, šta imate? Ljudi! Nema ništa kod nema kod vas. Nekajte sve naše videe koje vidite. Nemojte ni jedan da imate Halil Bebenić kanal i zapratite nas. Deti! I vi ostavite like i subscribe i idemo na drugi live. Ljudi, evo nas opet smo ušli u live. Dobro došli u novi live. Hajde, ovo je neka curica. Jedan K i sad imate Halil Beberović i nosite Ja. sam to like Beberović. I ostavite like, subscribe, YouTuber!